Syakalenti banyak syakata kasih banyak jet ya kinong mikmat nakabenta ka KHADC bat JHADC nga menta kasih ngadan hang ni po umroy constituency pan sengap ya kasur jong kipai ba nakani ka constituency ladang apatai halor kani ka constituency menta ka kenti u ba rangken sai karbuki ude sitting MDC bat nalon nang ni kindon kiwe pat ki kertong ki ban aireng hakani ka election kentup ru ya kurtong jong ka VPP bat kumju ya iba George B Lingdo iban ya kun kum utau kurtong simat deka ka ba nakaliang jong ki pajba kani ka constituency ki don ban pensngau hatung ini sngam ya kata tingin palak ban batai mentama iyo i menta nakaliang jong i MLA barim do umut ban ya kun ki isngau kum nam lakan ngisui osngau kata ndai Nimpak lak pada bantep di MLN yang nak kena kaliang. Ilak penskam by in yakun kum kertong simen. Di hatu di don kajing kersani ini kuat bak kanwan dak away nak parku. Ya haban skap shua ya kata. Lada ka long ka pa lak ban kersani iru ngin kersani lada ka long ka bom de iru ngin ya pek dak kumwai pak. Ya ka ba mentah tengin pak lak ban batai. PPI kum no pat yo UMDC barem UMDC menta pat ba karbuki kajing tray jing i kajing pet jungi kum ki riu ki nong song snong ta kap yak hi baple te hatu uni u kertong jong ka VPP pat PPI ulong piang hi uniru kong lada pilih jet yo UMDC deh ka quality yo ka ba pipet ha u brio ba pin so thu bu long tau MDC ngi hape hiau tau brio u ba pet ya ka emlang ka saklang jongi kiret kirya kan menta de kat ba minang i te uni u trai jongi hinane bayang i da yang la chong ni trai te khambyang hi no ba George PPI kum no pat ya u ni UMDC barem UMDC menta pat wi ba karbuki tip hado kata-kata ben pegnya ro mlara long ibyang hi ni barim ro long tang ba khambyang pat ini MLA ibayang mentak ko mat nakaliang tu pi kwa ba George long kwa ba George kai ka daw ba i sultanat banyakran ma khana i ba i le red sultanat ban yo ban mai kan kanu ka parti ka ba PI tenat ni nang ang si sana sai pra balai PI tenat yang ka parti VPP di petai sunang balai kan try din ang kurtong ni daga jirway na tenat dia tong gadal kurtong de PI kum no pa di MDC mentau long kum no ang tip ang na he haba kho ya mat kho ya mi irdah madan ma ti pi su tho kum bot ayu ka ai ka jing ya pher ha pedang MLA bat UMDC to lor to bentat na ka jing su thu ka jung kum ki nong sung snong ka jing pher pedang jung ki lokal MLA bat ki lokal MC ma te ka dei ba ka banta ba ki MLA ki dei ang amut bon ong ki MDC dei ki te ki nong pek ya ka ri ka jaj ban riu kham tam kum ka ni ka jaj ban riu khasi jungi ma ni don ka te ka banta kum ki trai jaka trai muluk khando siam te kum tan ka lian jungi su don ka jing su thu ba ki MDC ki don ka jong ka banta mà cái đòn khăm phèn khấn điện mà cái đòn cái gì clean ta cả hợp bộ cho cả district council thì cũng kalau mentah PUI cũng nuôi UMDC và mentah cho cái này cả umrai constituency to cũng lấy sibun kong halor cái mentah cái gì jungi cũng cái nong snong cho cái snong umrai mandan te bangi pek ya kan cái jung long jung man cái khấn điện snem la lệnh mà te mentah là cũng ba sistem AA là ni MDC jungi local MC ila tray kat kum ibor barian te hak bangi pej menta kan ka jing long kan jing man jong kini ki nong mi khmat jong kan dong than jungi i men ya menta ngi iba uni lokal MC jungi iba arang kersai karbuki
i haka jing pe i borbarit i dong long babit babiang na kam ta jungi kum ki nong snong ka dong ka than jong ka roi konstitusi bro ko we Tingi i pat nakaleng jing iba jo chi la rai ban ya kun ya kanika MDC election ka ik papi sngo halor kanika jing rai jing i ta halor ta tene kaliang jonga kum nong snong teng sun ai kublai sibun nam ta ki kandidat ma ki bedon ka jing thmu kham tam na kam ta ban ya kit nya ba ya ka dong ka than kham tam ya de ba kini ki jaka kini ki dong ki jungi sini ting ai kublai pa jung kiru ka jing mi jung ki le se ka long ka we ka benta bangi don ka jing klik anda ka dong ka than jungi bat ngi skam ba kini ki benta baro ya ka ba kini ki nong mi khaman kini ki kandidat ki sayo ban ya ai rang ga kenti ka menta se kan penlong ya ka ba ngiru ngi hap ya ka ban ya ai ta ka jing sngongu nam ta jung kiru bat kata ka jing job ka jing ram mo habang ya kon ya kan ono ka jing kon la ka long ka election ani ha kan ono ka jing ya contest ka jing ha ka jung bru ka long ba ka song hu paj ba ta ka be de ba kanika VPP pat ha kanika dong than jong pi sngo kum no ya manta ngin ong kum no kum nong hoj mung yu sngo ka sur jong ka parti VP ma yu sngo bang ya chorum san yang kami ka sur de ka tarong habangi yu sngo ta ka sur ka long kam de ka ta ka sur ya ka ban lak ben ong no kum ga nagaliang jungi kum ga ta ka bangindon mentam ha ka parti NPP lak ben ong te ka de ka sur kum yu sngo nre ben ong ba kata ben ong mendon ka jing sngurit mensim bagi mi di parti ki sengsan partai ba per ma tim de ben ong bangindon ka jing no mensim re kata ka jing mi oi mi pen pau jing sukumen nang ta jung kiru marga jing mi jung ki kelong ka ai mensim ya ka menang tre kham ba susu pi ken pi sngo kum no ladan ka jing yalap election Kene ha menin to ya lam temargo nomor bunga tam don rabung samye balai sumsni pi sanat kanu ka parti me ngapa semua itu nak itu arteli putih ta pra uai bet ka kti do pi ba jot dengan tip surat ibu boleh kata ya marubu mansua ye bot ba buat ta bet long yer cang tu lo kan putih ti MDC badan ba long kum no pe jing tri kam MDC badan ngalong no lo belada ni ji bum dai putih ta ya keren kamu pi ko abe ban wan bat mai wan bet debut mai MDC han ni po umrai constituency te ngi te nga tang nang ron batai mo tang banga te ngasimet bat ka sinong keluang ngai tenat hi ba mo ba jos biling do mo itenat ngi ne ngi kersan do yap hi ne nambha ba suk manikran ni khana ye galit kawan situasane suk teh manikran TPI kum no pat ya kam do MDC ba menta pat ya kam mesti memta long tre tu tre tang wo tre kat coba mon tre teh wan kong ta kai ka daw ba pi kwa ban kersyani ba George pa yo ba jos ngana du bolong emle wa jos yang ngamdon ching thut khendat ru em habdon kam banga ngayo bit ban lek keren yo suk kem sim teh kata tang kata ka wehi ngaba kwa ban keren nya iba kwa ban pencop iba jos mentah tingi I kadan kanika parti BPP ru kan kadan ka bapidan ban ong pan ani hagawi pipi dengan patucem dan penang ramertai mah mentas nem kadang yang dengan melak reban betai ong PI kum no ya ka MDC election hani po umrai constituency ya kan ke MDC ba mentate ngempet itu itau nomor ba iya kersan sa pra ro ngem dan cekasannya dengan kesan sa ke NPP ro dan cekasannya te ngi wat inti ngi wat lat ban wat ya kinong kersan ke babiang PI mano bakam ibiang tam hani po constituency ta gen nado kacing sngo ka mesim cenga nado banga sngo ba I baba George Inyeng te nganga kwa ba in kersan mai kan hagam disi kajing yu kajing nga long ha kajing sngo junga simet te na ka banta jonga morwe te kanong rem ba ni dan pen kersan na banta upra namar une upra namar kadai ka parti ka badang sus dang mi thamai bat bangin persiang ya kapan kersian namar upra he kane keperti
namar ngimpat yo ke basneu na ka benta jongka debat ba katangin persiang banai ke jing kersian ka batikna na benta upra de na ka benta MDC une sitting uba menta kamtam le bangangam yo ke basneu ro ka babharo ngampat dai namar ro ngampat dai thu ba namar ba ngim ju saja kendo along kamta de ngim syam kabas niuro ngimpat yo mat na benta jong kababharo ngimpat da yo mat na ka benta jong ngasimen jingi pat nakaliang jingi ba George MLA barim kanika thain ro ila rai ba in yakun ya kanika MDC tipidan yu pat benong na ka benta jong de along kata kababharo ngampat da yo mat kabas niuro ngampat da yo mat na ka benta jong ro ngaong ba udai ubah kamtamo ubah pek na benta kini kitany saya kena ke konstituensi Umroy nak bentak ini kisnam ki balalek ika kamram jong MDC kisutu kamram MDC ban pek hapo uput usam kamtam le mangi along ki bim sakitan boy namar ki bapek ban kami nak bentak karoi kapar hakini ki thajri boy jong bat nak bentak upai jong ki kasi kenika MDC election kenika Umroy konstitusi ke jongi te kalong taka itna iki pajba kiba don itu kemensim bagi terang ban jet ekonomi kemat. Kadi kata. Kemut keladon kata kajing yalap election kajing. Hak bayi dia bagi yalap election hi nomor ba PI gini kandidat kimpat dakhi bah menta. Te kidang duna ban wan ban ya kendu ipot ba nre ipot ba tengi i ba udon kene kemensim ke belong scam. Hak bayi dia bagi election nomor ba ngiju mi pot ba. Haman la bagi jet ekonomi kemat ngiju mi do pot ba ngidak hang senong. Ya ki beladun buat kat prasnam senang tingim ju pensep AP te hadu kat mentah item padon kiwe kandidat te kumbalang mentah tingi i bau new sitting MDC barang kersa karbuki tu ngai udon kenya kataka shan kaba long tau breu lat trai pi kat kitu senam te barok santlik senam lat trai stom tu te babun ki kam ki bau le hang ni po Umroy konstitusi baru agawai, hagabai day bat ki development kat ibor ibor lam tu. Tingyu i ba kajing poi jong kiskim supot ba, kamdan kajing kenyum kajing kenyang. Hagajing poi kajing ugalong rengkat ikirang basnong, udah pentip umjulong itang kita ki lidar lan ki brismet ki jong. Dan rei ki ba ki ba utrain yu i ba ki baik ya renti bat galong kajing idon jing kermen yu kanika kenti ba mentaro. Di ladang ikran pisuk tu halor kajing per jongka MDC bat ka MLA. Pi halor jongka MDC bat MLA namar barbor hing itip baka MDC hawat ngimda ong ita ki skim ki de ki barit ki bakandiat. Te kajing penek kajing pensa ya ka riti ke dustur ya ka kendo ka siap. Ya kino ki jingbu jingsat ki banadu men barimi kelong ba Kersi konsil UMDC wile hiban habban bat ya kataka jinglong nadu mensua kan bagi labu kataka konstitusi jungki ke ba ki habban tre ban le ya kata ban penek pensa ya kariti ke dustur ke kendo ke siap ya kejai ke kenja kan ni katai kadi katai ti ngi i hakani ka konstitusi ka nakaleng iba George Billing do i MLA barim i tmu ban yakun ya kanika election ka ika bukidan ban PI hakabai de bakani ngim dalak ban batai ya ka personal ka jung i nomor ba i udah breu belanang la stan ubau poj ba lo syania tang ba kawi kelong ba ile obat ro kumu MLA mah tu ketem ilai obat san snem kumu MLA te hadir nang tu ka jing mi ka jung i nak kawi ke parti sakawi ke parti kipet untuk nak kawai keseng tolong tapi buat bah hidup tahi ukwa yu breu banlong bayai nak unyai nak hak parti te kabai dei ba bakani ka parti BPP pat namakan yakun menta hi ke parti BPP penyakun menta te kumbolong hang ne po riboy jungi santli kini ki konsensi po riboy district tengi sem stom hi namar ba upai ba ulong silent te la dang ngin supe iki komen kuni mtai da borok gowe ka kasi jantia ki komen tang to te menong ban kum tau nong yalam hi te ho ki dang besania ki don ru ki bom besania le se kila ban long kum ta ka nya jing yalam jong ki te kumong ban yalam menta ya kari ba kejak benriu kin ong bangin yalam ya kata ka ba ki kwa maki ki trang maki
Baniat baik ya nanti ya kata ka suk kasan. Tengi rungil adaptif lu dia kata. Mar kum bakalong mentah hingi iba. Kalaban sung shit mentah sport. Next taking long hiking balong. Gue gi parti rilum. Dan kajing yalap election kayak dan hidang ba ni sunang batay tapi ikum no ya kajing don jong VPP siya kanika constituency kam ye mana kam biang he tu te halor kajing ong iba George pa ini kun ya kani election pan ya kata dapat ni nang batay phe namar kanika kam semua kajing semua jangan tang kanika kanika ya kanika kongres kanika ya jong perak kata ya te dedai ba phi jiet yo u kertong dai phi kwa ban wat phi kwa ban jiet kum nu brio ya be perkat baham tan ani sakmat agini ginang mi khmat amar ngihap ya pe phai ngihap ya pe phagat kum jing don kam jong ngihap don kam ya ki selong uni MDC ba uni kuat mentat ubiang he hakasing dan kam joka snau tria ulai arab he katu kan ni ong fi kum na ka MDC election apa umroy constituency man hakini kisnam bala dep man hakini kisnam ki bala dep tingi i ba kum tate habang kwa ban kendu batu MDC ngimla te pong ban i yang ta MDC jungi kaya dan ru kini ki ba habang ki kwa ban kendu MDC dai ki hab dalik kendu lidah chua tengi ki ba tuang no ngi ki ba kersan kentu telong ngimla ken we kendu nama bangi la kersan highway ti ba ngi kersan pat idon hap pen kajing ram te menta pada ngitip ki ba lulu ini ba jot tingi kwa ken ban kersan nama ba te i long ngila ban kendu mar khaman don kam ya kita ki nong ya ki we pat de ha kajing pe jong ni te kong ta ken habang ngi ka kongres ka don ka VPP ka don te habang pej pada ya kita tingi long kumta ko bangal ong mene ngimla banya kendu mar khamat dai tingi pan ngi kwa banya kendu mar khamat te la ngi la tip ba i ba jot i yang banya le kum bukur tong jong MDC tingi ngi kwa ken banya kumta ken banya ya yang ya kersan bat i ka MDC te kumta ken ni long ya per bat ka MLA dai MDC ban dai ban pej ya ki khndo ki siap ta ni ki khasi ni ka khasi jong ni te hap hyong ban don kum MDC ban pej ya kita ki ba duk masuk lan ban pej ya ki khndo ki siap kita oh ngata si kaktai long yu people pi kwa ban kwa yu MDC kwa long denat balang bos tu banyak keren tu peratan macam itu baca suka ya Pak Jo cimut ban le ketong simat ketong siman total ali si baca le si pasti ngang ya baca si ule dekat tiket dia kun ketong simat de ketong simat terali si kos akan urukom tu dah kamu baca patum ya beri tambah si orang bau pateng dah benda bau pateng te kamu coba benda kan mata ta biang hi long kalau cũng được long liang pai ba ta la ya song sit him tu mình ya thaput tikat kum kecil sutu jo pi kan ma parti ka pa kham i biang mentah su mata tengim la ban ong ngi te gidei tang kiri pai ba te ta kitrai kham sung thu tang balong mata su bana ta long ba ki song sit pra am ta te khambun hi balik bawan gi ong bai ba on ai pe pra te ngi i nakaleng di Pak George biling do i MLA baren ro imut pania kun ya kanika MDC election tapi dan lagi ban ong ta kan ong su kum no ngi pai ba te ngin ya pet in ka i ga jing kwa jang i lor ka taru ila khamis dirpor te ngim la hi ban ong te ka song be pai ba non rai te ngi ba ka BPP ka don ka ta kanong rim ban ong ban pen kala te ngim tip ka i ga jing kala kala ban don ka jing kala na kum no ngim la ban batai te ka song be ha parti kin la da ka job ha ka bay dai bu ni MDC mentah pat kum no ka jing trek kam jo himut ban ong yo sitting sitting MDC tapi long
ngin ong gum no kidon kiba ya kenduk bot kidon kiba ong ba utre ba don bot kiba ong ba tre ba tengin ngin kaliang ngi te in hap ngim nang bonong na kaliang jong tengi chano bangi don kamon ban thap tengin se pekin Hakajing suktu jong pi kamut iu MDC tengah-tengah kajing suktu tengah dei ba long ba nganjit ik MDC tengah bentak skim dari ka bakham kongsan ka dei ba kinyada ya ka hok long try man try jongi kum ki khasi bar kham tam ban yada ka jaj riu khasi ba ngilong ki briu ki barit paj tang kata ki ba kham sung kongsan kajing sio jong pi kumun song kam ha ban jit yo briu la ne kajing jit jong pi kumun song ne ka song kajing sio jong pi ha parti em kata tengin hapej artat yo briu pi ngin don kam yo briu bala ban wan ra ya ka diplomat ka wei nakta ka baar ka long baun katahi baun deu briu ba balanang lastan bat haju ka por baun long briu bat don ka jingkit kli ka jaj briu kan kam tam ya ka konstituensi ane ya ka jaj briu bro wei ba kumentar kumbangi ilong ka jaj briu khasi kala kalong ke barit paj adu kata te ki wei ki bana baru ki la sedang ban leng shop ya gari kasi te ki an po district council ki don kamba makin long kum ki jingyada ya ka rib gajat nri kata hi jung semua ba pi kum no ya ka MDC election hang ni po constituency mata si hadu menta te ngai ba ka de kalat berkedai kebu ko de kasan na menta jong ba jot ledo cái đào bậc lòng phi nằm công bằng tip hi iba George Ling mà phi đi tại XMDC cho cái này có rồi hỏi keng em đào bậc phi kerjaan ni iba em kadau kalau kum keng namar ngla bersang iba pan tiket na parti kongres de haler ko de kan rim keng ba hoi ngamla balan ya kata kade ka jing sha ka ba ngala tristom na kam ta parti kongres war ka empiru ngala ong ngala tristom hadu kata tenrei ngim tip pada nak dau nak rim te ki ailat biang kan ya MDC man tep trajisin ur man tep parti kongres te ha kata kan rim mamla ban perkhat ba tang arti ai te ngi ibaledon ha parti bun snem ikret ban ai tiket ni ai ba MDC te halor kata rim kan ong ya kaban syong marwei kum tu bat kelab hang ngapun bor beli upede ong subhai le fi ba no ba upun kre election MLA ho ar kopra tilda omile election menta syai kita kibut bud bang kidon chu ngimla bantip kat no kidon re da ba wile election pede ngiu ikeng endala nyau ya kabut kat no odon te ladang ipe ni constituency ki bun ki kin bun kini ki kertong ki ban yakun kam tam ka VPP ru kandon menta ka kasin ka baning kong pi yu kum nu ya kene em hang ne hum roi ka VPP kam das uthit pi omde mga penrem hari yang kerja kono rim teh namar ba ka VPP ngim patip ngisyu malumala ba kata ka budwang haka MDC wa ka MP mo henry hadu menta pada merka MP ka fair pada bak MDC namar habor kitep ya ka bud kum MP ban penjawab ya Dr. Ricky Sengkon kam ni bagi hitep bagi itu yu pi ke tep tang nak kadau bagi so ke jirwai te ban penrwai ka ju si ka ju te beri belat em kingya kiblat kingya den mar kata kadau artat gelek hne per lokal te ka FH kalenti kala ka khame ya ka NPP nan nen umrei kata ka jing i jonga kan kham jen jarwa nomor balai ngam tip ke ka polisi ka bau asu pajba balai kan ki kerat balai kan ki phetno ni kino kersian ju kata ka bangi i mangam tahna te nga ngam dei nong trai trong kono ka kam e sude tanong rap nong song sinong eng ma pe haka sinong bat ka umrai ku si barak kawai te adang idon ni gejing kermen ba ini MDC Perim ilong ibriu iba trai ibarung saborok sinong pi te kum ka sinong jongiro ta ka diga sinong ko perit ila penyo gejing ram na kamenta kum kayong dorbar to te bat kuwe kam kia snokti te du mentah abang apet te iba MDC long batre bang nang don dikremen hi ba ini MDC jong ka parti NPP no po umroi indang yo ha jing job
Tinggi nakaliang iba George la temu banyak kun ya kene kayak election kai kejing snow jong pi ki nong snong halot kene. Hagabade baik di Pak George ilong ex MLA jongkah Roy kursi jongi. Hoi kepor beladap. Tuh don hi kejing tray. Ang mata ya kata balong gasyong kamon jing Pak Ba teh. Wala da ubriang ro ki Pak Ba pi. Kipai ia kata pat lada ia kun ya kele usan siro inam la wan ngai kabam tam ka de hikresol jong Pak Ba kumnokin ai te kila ban ai sekenika parti NPP wa don sitting MGC ni kila ban ai ba johat ne ki wei ka di ro ngim la kata ma kat kum gajing terekam te ya thu balong ba nakaliang jing ba jot kapor bilong MLA te biang te hak ba de bat ka WPP nakaliang jongi nanang kendong te kemot ba karang dei ka parti ka ba thamai mo te ngamdon jing ong hikum kumno ka dei kandidat ru bat ka parti ru te hinginang yai pej mo habadang thamai to mo nya pej ya sitting wala treya kam tingin saya pej pat ka dei bat ka parti jong PPP Kong kai ba PUE kumno ka election hang ni po Umroy constituency. Nadu perba miele ya ka election. Nadu ka perba ngele ya ka election. Mensua perba deng im pa baba te miele ya kersang hi pa baba. Tamba menta pa nadu perba thep baba ya ka TMC ya le ya TMC dengan pan ngakren ba hok ma. Cembur ya baba keren ka bahok teman tapat ngakuat ban kersan biang ya baba kemut namar ba ila rai ba in yakun kum kortong sini PUE kum na UMDC menta dai ulong kum UMDC menta UMDC ba ya le menta long UMDC menta kan pim itu UMDC ru MDC menta na po Umroy iba karbuki tibre itu ra dia kenduk kam sebjing hi long kampak dan kanu jing yalap election kadan dan dikanu ke parti ke baki itu ban ke baki I shan khamat menta kenti dia bersyukur kami tu benda tip bahat tapi kata ting tambah kibri ka balik bukan kum tu ki baki kwa ya tak kejing kelah tengam tip pat kai kejing kelah jong ki hak no kenong rim ya kata te long hak ta hukum kan tingi nakaliang jong ba George lindo MLA barim ro ilamut banyak pun ya kanika ATP don ni benar kata ru ngam tip nama ngim dei ki bayas no lang chano lo kum ta te ngi bisong dukan kum ni to ma kum ji seo jong pi ku breu bu kum no pi ko ha ko tam se breu ta bingi kwa to breu ba si be hi keng menteri kam naka jing long khu long ba kum ta kam nang bukan kan im keng ka snong ka jaka to bi sini tema kumolong hak ni kis ndam ngla dep I kan jengdong ke politik skala long hadu kat lo bangi la ngam la manong mah la bon kinong mi teh kinong yele ke ba upai baru klem da screening klem da page benya su I ya kata ke ba la manong kai kaspa ke jengdon jeng em sibut no long kapan babe pat yel de pat ngau budget ngah ibu pi ting hap ong teh haba kisah ke keren beriu beriu sengap haba beriu sengap pada kisah ke keren kalau dah kumpong teh kam dia su kapor ni bang hagini kisnem tagi beri kam sai kalau tu kelakwa kejeng kelam dong sedang kenang kata kapateng banwan kan yo ya kata hok bagi dia banlong kai su menta kini kejeng sini waktu bang salang nganduk ka seneng la sedang belong arliang lailiang da don lanjut kan dia lai perting dan te kamot kata kejeng kerjaan juga ya kata kapati ka perting no ya kejeng longkur long senang long jan pramacan lo long kan bahakan ngimdon kata kejeng smutu teh bagi jit ya kenok ka parti ne uno kandidat da kejeng sutu kejeng imah
Imla tiar he namang don bahaya don long kol kon ta jiet da kata kamen sim jong ke jeng long khot krem la nyo ye ki pat ai ba ki kin jiet hala jong kamen ya uno ba ki kwa ya uno ba ki su ya hap ka ba he ten dei ba i ka jeng i jong ka long ba ka pen sniu ka dei ka tu jing kan hun bong ba ngi jong ta ka tu ta kam ba ke ma pi su thu ko mo UMDC melu malai kan su thu nomor ba mo kita kinong mi khmat ki ban pek ya ka bha kamet jong i ku khasi kham tam mo no hakari khasi la jong i ban ban scam ki an ki kendon ki bade ya ka riti ke dustur mo no mo kita hai ki ba ni de ban su thu ba